gishobora kuza gutuma Rayon Sport yica muri humye. Uribaza ngo bite bihagaze bite muri APR FC? Ngiye kugaruka mbikubwire ni inkuru itangiza kuri APR, ariko ni inkuru iryoshye abakunzi ba Rayon Sport bakwakirira mu bicu. Hanyuma ndakubwira ibya Godiyo yavuzweho cyangwa se itavuzweho rumwe yamaze kugera muri kampu y'ikipe ya Rayon Sport. Ese iyo Godiyo ivuye ijyanwe n'iyande? Byose muze kunyemerera tubigarukeho. Abakinnyi bari muri kampu, amakuru ava muri kampu nayahe, bimeze bite, umwuka ari n'uwe? Byose munyemerere mfate umwanya uhagije mbigarukeho. 11 11 akuri deribu ndabafite kabisa bagomba kuzaba babanzamo, nabo muze kunyemerera mfate umwanya uhagije mbabagezeho neza cyane. Hanyuma rero izo ni zimwe mu ngingo z'ingenzi turaza kugarukaho muri iki kiganiro. Mbibutse ko ahangaha turi kuri ni Murera, isaro ry'Inyanza. Mbibutse ko kandi none nkubita nihuta cyane mbangura, ntabwo mba ndabatwara umwanya muremure. Bityo rero ntuzatubure, nyabuneka ube wamaze guterekaho subscribe yawe, terekaho akabisa kugira ngo ibiganiro byacu byose bikozwe neza, amajwi meza nk'ayo ngayo ujye ubasha kubona neza cyane, ndetse n'amashusho tuba duhari. Hanyuma njye mwana umunsi kundi ahangaha nitwa Twishime Gilbert. Kora kuri likinga, sharinga, tanga igitekerezo cyawe ku ngingo zitandukanye tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Biraza kuba ari ibintu biryoshye cyane. Hanyuma rero ni imyiteguro ya derby. Muranyemerera mbere muri ekipe ya APR mbanzeme n'amabanga ari muri ekipe ya APR. Nyamenere abareyo, nyamenere ubuyobozi bwa Rayon Sport, nyamenere abakinnyi ba Rayon Sport aho bari, nubwo bigoye ko bayabona, ariko reka nyamene. Niyo mpamvu na bimwe bya Rayon Sport bimwe ntari kubivuga, ndi kurenzaho, ubwo ndi kubigira ibanga. Hari ibyo ndi kugira ibanga, ariko kuri APR ndaripfuye. APR mu mwiherero aho bari, n'umwiherero batangiye ku munsi w'ejo kuwa gatatu, ntabwo bimeze neza muri APR, ntabwo bimeze neza. Uribaza ngo biteye bite? APR harimo umwiryane cyangwa se harimo kutavuga rumwe kw'abakinnyi n'abayobozi. Reka mbere kuri Nigena Clement mu kanya we ubwe ku giti cye, uwa peke, niko bakunda kuvuga ngo uwa pe, ubwe n'amaguru ye yombi arahagaze avuga ko ataraba tayari, atarakira byo ko yakira umukino w'ikipe ya Rayon Sport. Uyu myugariro umutima w'umugarazi muri APR FC Nigena Clement yavuze ko imvuna ye itari yamera neza 100% ku buryo yakina umukino wa BK Pro League uzahuza Rayon Sport kwa kabiri, uzahuza na Rayon Sport kwa kabiri Gicurasi 2026. Ibi ngibi Nigena Clement akaba yabivuze nyuma y'imyitozo ibanziriza ya nyuma iyi kipe yakoresha Rongi yitegura uyu mukino umunsi wa 29 wa BK Pro League uzabera kuri Stade Amahoro, aho yavuze ko nubwo yakoze imyitozo atari yamera neza 100%. Mu magambo ya Nigena Clement yavuze ngo ntabwo navuga ko nari namera neza 100%, rero ntabwo gukina umukino wa Rayon Sport mbyamahirwe, nagize ikibazo cy'akagomba mbari. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kandi umutoza w'ikipe ya APR FC Abdulrahim Taleb nawe yavuze ko uyu musore amaze iminsi 10 yaravunitse, ko agomba kugarurwa intambwe ku yindi, gusa ko aramutse ageze ku munsi w'umukino ameze neza nta kintu cyabuza ko yagaragara. APR FC yakoze imyitozo kandi idafite umugande Ronald Sekiganda wagize imvune mu ivi mu mukino ekipe ya APR yatsinzwemo na Etincelle ibitego 2-1 umukino wabereye mu karere ka Rubavu tariki 18 gira ngo murabyibuka.
ibyo byombi ni iby'uwo kuri APR. Buriya nicyo gihe kirageze ngo APR nayo igererwe mu gatebo yagereyemo umukeba. Igihe kirageze ngo Rayon Sport nawe yongere ifate APR irebe mu maso yibaze ngo gute none. Yibaza ngo bimeze bite. Urumva ntabwo ufite n'igena Clement. Noneho hari n'umuntu ushobora guhita avuga ngo sasa iyi ni mind game. Kabanga urumva ngo ni mind game, wasanga abo bakinnyi bahari niyo baba bahari ntacyo bitwaye. Ahubwo amahirwe ya Rayon Sport ni nk'uko baba bahari bagakina. Urumva n'igena Clement maze iminsi adakina, umukinnyi maze igihe adakina, ugahita umuzana ibitya gukorera. Murabizi byabaye kuri Rayon Sport, murabizi irya bine yazanye abakinnyi badaruka gukina. Uzanye Clement uderutse gukina ukiritse n'imvune ukirwaye nta kibazo. Uzanye Sekiganda ukibabara nta kibazo. Aho ngaho haraza ko ari amakarita atukura abiri ari mu kibuga. Ni icyo kuri APR, ariko ni na byiza cyane kuri equipe ya Rayon Sport kubera ko defense ya Yunusu na Ndayishimye Abdul cyangwa se n'abakiramo Aliyusuwane, iyo defense irakinika. Buriya Clement cyagiye cya Clement na Yunusu bafite defense ikomeye ari solide. Rayon Sport kwinjirayo byaragoranaga, ariko uyu munsi urumva muri mediane havuyemo Sekiganda. Kuvamo kwa Sekiganda bareyo mu byumvi n'umwe ngo Sekiganda imikino ibiri yakiniye na APR ni nayo mikino ashobora kuba yarakinnye neza muri kariyeri ye kuva yagera mu Rwanda. APR yabuze Sekiganda ngo biraza kuvuga ngo Dawuda Yusufu araza gukina gatandatu. Serivise ze ntabwo ziraza kuba ziri 100% kuko arawugira mu kugira gute kurekipera. Nafata umwanya muri rekipera ubwo bivuze ko ya mipira yatangaga imbere ntabwo biraza kuba bitiri gukunda kagira gute kayitanga imbere, cyangwa agenda atakaze position Rayon Sport bakubite contre attaque y'umukukuzo. N'umwe ngo Rayon Sport ni icyuho iprotise kuri APR cyane ko burana APR igihe kinini yagiye itsinda Rayon Sport. Rayon Sport yifitiye imvune, bafora inganye baravunitse bande nabande badahari, bikaba ari byo binini. Ariko nyine Rayon Sport ikaba atari byo yakwitwaza ngo yatsinzwe na APR ariko ngo oya icyo ntabwo cyitwaza kuri Derby. Hanyuma rero ubwo urumva ko byiburaho n'ahantu Rayon Sport ishobora kumenera kwa Sekiganda adahari, birahindura equipe yose, biraza guturuna Swade kuba Clement n'igena Dani ko niyo yaza nta n'ubundi nta bidanje yakora. Niyo mugabo Claude abapanze Rayon Sport bose bikombine na APR bakizemo Garijuru Eli bose nayo bagiye baha amahirwe, bivuze ko muri iyi minsi ahagaze neza cyane kurusha niyo mugabo Claude. Ubwo rero ibyo ni bimwe mu byuho biri muri equipe ya APR y'ingabo z'igihugu. Rayon Sport igomba guporofitira muri ibyo byuho igashwanyaguza. Ariko hakaba n'andi makuru arimo avuga ko uwitwa Clement buranga adashaka gukinira ikipe ya APR. Clement ntabwo ashaka gukinira APR, ibyo bamusaba cyangwa se ibyo we abasaba ni ugutandukana nayo bo bakamusaba gukomeza gukina kubera ko yashatswe n'amakipe arenze imwe, ariko kugira ngo amurekure agende biranga biragorana. Ubwo rero ni APR igiye guhura na Rayon Sport mbere na mbere nk'uko mubyumva itarimo amakuru meza. Rayon Sport iki kintu yagombye kubigitegura ikakigenderaho, ariko reka mbumvishe n'igena Clement mubanze mwumveho gato. Ntabwo navuga ko naba 100% nyine kuba ameze neza, ntabwo nyine nagomba amahirwe ko naba ikibazo ni nagize ni champion natwara. Mwamwumvise cyamugarura. Ntabwo navuga ko naba 100% nyine kuba ameze neza, ntabwo nyine nagomba amahirwe ko naba ikibazo ni nagize ni champion natwara. Uwo ni Gena Clement. Ubwo nuko bimeze muri APR. Abo ni bamwe mu bakinnyi badafite ikindi. Mwibuke ko burana Hategekimana Adolphe ararwaye, nawe hari urubavu rwe ruri kumurya twarumenye. Urwo rubavu rurazwi.
abakinnyi ba Murera bararuzi ngabo barajya batera inguni barayizi barayiryamanye ntabwo ngiye kubivuga hanga urwo Rubavu ntarwo muzakuri mikoro ariko ikiriho cyo mumenye nuko abakinnyi ba Rayon Sport bagize gute bararuzi no barakira pa ubwo APR niyumva yahungisha Adolphe ikazana ruhamya nkiko yiwe buri shoti mwizamu kiraza kuba ari igitego ubwo rero nuko bimeze murumva ko harimo ibyuho equipe ya Rayon Sport ize kubiprofita haibara muri Rayon Sport naho haravugwa ngo urukweto rwa Godiyo ngo rwavuye mu gihugu cy'u Burundi rwamaze kwinjira mu mujyi wa Kigali ruzaniwe umukinnyi wa Rayon Sport abantu we bikavugwa ko ngo urwo rukweto ari urwa Asumani Ndikumana ngakaba ari urukweto ruje ngo ruzanye n'igitego kirenze kimwe urumva ariko aya makuru ndagira ngo mbabwire ko ntabwo ariyo murabizi ko hari n'ibyari byabanje kuvugwa ngo urumva ngo hari ngo muri Philippines ngo hari agace kabamo ngo abagore ngo hatari rwose ngo abavuzi bateye ubwoba ako gace ngo Rayon Sport bamaze kukageramo ngirategura ku rwego ruteye ubwoba ariko ibyo bintu byose ndagira ngo ngire gute mbinyomo niyeranye za speculation urumva biza kuri match nk'ingi ya derby haba harimo no gukanga adversaire birumvikana ukamutera ubwo ukamutitiza mugani wa Nepo fiti wa Nepo musuze cyane Nepo ngo titiza ipira titiza ariko bareyo mu byumve hari indirimbo najyaga numva ngo abari hafi ngo ni mu byumve ngo n'abari kure ni mu byumve abari kure ni mu byumve n'abari hafi mu byumve Rayon Sport iraza kwivugana umuntu sinatanye bakuta prediction ya Nyanga mbabwira ngo Rayon Sport iratsinda ibitego 2-1 ntabwo nayi nahindura ururimi rwanjye ruracyari rwa rundi ntabwo nabivuze nabitewe n'ikindi Rayon Sport irakubita APR bareyo Mureri irakubita APR nangaje hakiri kare muri camp rero ya Rayon Sport umwuka umeze neza nababwiye ko abakinnyi ba Rayon bari kuryama bakaruhuka ikindi cyo gihe Rayon Sport abakinnyi baryamye bakaruhuka bitegura derby urumva rukare yatangiye ejo irakomeza uyu munsi kuwa kane ejo kuwa gatanu ukazukeza kuwa gatandatu ku munsi w'umukino amasaha abakinnyi ba Rayon Sport bari gukora kuri telefone ari kubabaze ntago bari kwisanzura kuri telefone ngo bisanzure nk'abantu bari mu rugo oya telefone ni gake muryame muruhuke musinzire murye muhage munywa amazi menshi mbe muri hydrated ikintu cya alcohol kibanza kibakamuke ku buryo murajya kuri derby mugenda none witwara ingingo Francis Pep Guardiola ibyo byose biri muri equipe ya APR arabizi afite ikintu cyitwa impapuro n'ikaramu arigora akora amashema tactique buri kanya rwo bakoza arushwanyura arukanja ngo atajya n'urufata akaba yabiza kwa adversaire bakora shema tactique itagatarasira umwambigaje bakora shema tactique itakarya birakomeye cyane Rayon Sport Murera mu nzoga bareyo beware ndiko nkunda kwivugira ndongeye ndababwiye ngo beware kipe muraza kuyikubita hanyuma rero imyitozo ikomeje uyu munsi Rayon Sport yakoze mu gitondo gusa barutse nyuma ya saa 6 ni nako biragenda ejo kuwa gatanu nabwo Murera irisoro ry'Inyanza rirakora mu gitondo gusa nyuma ya saa 6 bararuhuka abakinnyi uko bigaragara bari gukora muri equipe ya mbere nababwiye ko nzabarabura kubera ko Murera ngi hari ukurumba nyiri hafi kurenza undi muntu wese mwizamu ntabwo nirirwa ndigaruka yizamu ryo rifite nyiraryo ni
ewane ni ibintu byamaze kubona nyirabyo. Izamu nyiraryo arazwi, yitwa Gishweka Olivier. Defense ya Rayon Sport bareyo haraza kwamo impinduka muri equipe. Iyi 11 iraza kwamo impinduka zo muzitege. Iyi mbabwira nishobora kubanzamo, ariko impinduka zo nababwira ngo muzitege. Defense ni Usudi yanye na Chimanga Chilembi Ramazan. Kabiri ni Emmanuel Kabange, gatatu ni Ganijuru Eli. Iyo ni back for ikipe ya Rayon Sport. Imwe muri back four zimeze neza cyane. Kwera ko Rayon Sport kuva phase de tour itangiye niyo kipe ifite defense nziza buriya, niyo kipe yingijwe ibitego bike. Wenda ifite ikibazo mu busatiriza ariko nayo ntabwo yinjiza bira mupango. Ngo gutyo gusa nguraza ngo ushyire file. Oya, ntabwo ari uko bigenda kuri Rayon Sport. Hanyuma Mediane turaza ko Ndayishimiye Richard arahari, abapanga equipe bagakura muri Richard rwose. Icyo cyo ni forget mu kibagire. Ndayishimiye Richard arimo neza cyane hariya, arimo rwose arahari. Nimero 8 arahari yitwa arahari yitwa ngo Foster Kao Pizarro. Nimero 10 ku munsi w'ejo araba ari Bigirimana Abedi. Uruhande rumwe Azizi Basane Kulanye arakibanzamo, byo mu byitege. Urundi ruhande Mugisha Didier Taichi araba ari ku rundi ruhande. Kuri atake arahari yitwa AM Asman Ndikumana, araza kuba ari kuri atake ameze neza cyane. Ubwo abanyamahanga baraza kuba babanje muri bangahe? Yusudi yanye, Chimanga, Gishari, Rikao, Abedi, Asmani, batandatu, barindwi, Basane. Kubera ko Tambwe yakoze akantu k'impanuka ataramira neza ko mu Rubavu, Tambwe Gloire Ngongo ashobora kuzaza mu kibuga asimbuye. Ngiyo Rayon Sport nakurikiranye kugeza amaginga ya 11 bashobora kubanzamo. Ubwo izindi mpinduka zizabaho mu myitozo irakomeza gukorwa, nazo tuzagira gute? Turakomeza kugenda tuzibagezaho. Ngendi hafi aho ngaho mu Kizuru. Hanyuma ndaza kugaruka mbabwira iby'amasezerano ya Rayon Sport na Beka. Ubu Rwanda Premier League muri iyi weekend imikino iraza gukinwa yitwa Beka Pro League, ariko mbere yuko iyi sezo irangira Beka ikabishaka imikoranire na Rayon Sport. Nabigarutseho bamwe bambwira ati se urumva ati bishoboka ati ni gute championa ya Biteri ni gute banki ya Biteri inkunga championa igakorana na Rayon Sport, ariko ako nakabazo toto niko navuga. Rayon Sport ibiganiro bigeze kure na Beka, mu kanya gato ndaje nabyo bibabwireho nuko kubita ipfunyapunyo nirukanka cyane. Ubwo rero murumva ko icyuho muri APR rwose cyo kirimo. Rayon Sport imeze neza, ikwiye guca muri iryo rihumye ryayo yahumye igahita yitwara neza cyane. Ubwo rero rekane ko yatwara umwanya urenze uyu, ntabwo nzajya batwara umwanya urenze uyu, nukuza mbakubita ingingo zigezweho nihuta cyane kuryo namwe nyine mutazajya murambirwa. Ubwo rero mukomeze mudukunde, nukuri kose mukomeze mukande subscribe hano kuri. Ubwo rero nababwira ngo aho muri hose mukore subscribe anga kuri Murera Dukunda News, kugira ngo ibiganiro bitandukanye tubategura tukanabagezaho mujye mubasha kubikurikirana neza cyane nta kibazo.
ntago ndabatwara umwanya urenze uyu, ariko ibiganiro byo biracyaza ku bwinshi. Mu kanya gato ndaza kuba mpindukiye twinjiye muri Bekani, twishime Gilbert. Bye bye.